Sve trke imaju specifičnu važnost. Sva nadmetanja čine jedan stepenik do slave, ali u galopskom sportu samo je jedna trka na trkama. Samo je značaj derbija nemerljiv i neuporediv ni sa jednim drugim konjičkim dvobojem. Dame i gospodo, u emisiji Konji ponovo jure gledate zapis sa 15. sastanka u Beogradu sa dana kada je održan jubilarni 80. galopski Pepsi derbi. Oko 6000 posetilaca sjatilo se na trkalište kraj Topčiderske reke. Biti na derbi danu znači učestvovati u istoriji. Program je brojao 5 galopskih i 3 kasačka nadmetanja. U završnici smo handikap 4 nadmetanja na stazi od 1300 metara ka cilju i pobedi hita Miss Magic sa Željkom Ilićem. Drugo mesto za Dark Hilla, treći Šireho, četvrti Bukefal, bio je to 6. ovogodišnji trijumf vlasnika Ljubiše Perovića. Kasački program otvoren je trkom Executive A na 1600 metara. Lider u trci i pobednik biće My Nike, u posljednjim metrima napad Pay Quicka koji je bio drugi, treći Prince Hanover, četvrti Max Trick, peti Dorian Gray, vreme pobednika minut 21,1 sekunda. Tradicionalna trka Milorad Ličanin za grlo od 2 godine spada u tradiciju derbi dana. Prvi start u životu grla Lady Wise North i ubedljiv galop koji vodi ka trijumfu. Jahač je bio Marijan Kurtić, u posljednjim metrima napad Black Horsa, ali bilo je to dovoljno samo za drugo mesto, treći Incitatos, četvrti Incognito. Vreme pobednika minut 16,1, pehar je u rukama vlasnika Lazara Simića. Vidimo kako su se radovali u štali Makler Racing Group. S obzirom da se upisani Royal Glory i Dikron nisu pojavili na stazi, rasplet u trci Bečika bio je krajnje izvestan. Ovo je prvi favorit trke, zove se Peter Pan. I dakle, Peter Pan i štale Hiko sa vozačem Željkom Mažićem sigurnim kasom hita ka trećoj ovosezonskoj pobedi. Dakle, u vremenu minut 19,2, prvi Peter Pan, druga Gabi Crown, treća Čodaš, četvrti Dundijemka i peti Bebeto, drugi trijumf štale Hiko na derbi danu. Sjajna uvertira za derbi, velika enigma za kladionicu, trka handikap 1 na 1700 metara. Videli smo Mozarta i štale Tešić i njegove navijače. I pogledajte sada u sedlu zobnatičke vionele bio je Francuz David Badel. To je dvojac za formulu uspeha. Vionela leti trkalištem kod Careve Ćuprije. Ubedljivi trijumf Vionele, druga je Bellissima iz Zobnatice, treći Mozart, četvrto mesto za Scarlett O'Haru. Dakle, dvostruki trijumf Ergele Zobnatica, vreme pobednika minut 47,6. Da li je to bila najava dobrog trčanja jedinog zobnatičkog grla u derbiju Prospektora? A sada polećemo 80. Pepsi derbi trka na trkama. Temperatura raste, sledi rasplet dana, rasplet sezone. 14 najboljih galopera generacije ulaze u arenu u ispit života. I upravo tada, na trkalištem kod Careve Ćuprije otvorilo se nebo, počela je kiša. Kome će Ivanajski pljusak biti blagoslov, a kome prokletstvo. 14 želja za jednu srebrnu potkovicu, 10 ježdrebaca, 4 omice.
8 grla stranog i 6 domaćeg odgoja. Sudbina generacije oždrebljene 1999. godine odlučit će se u 2,5 minuta. Kvalitet ove generacije nagoveštava napad na rekord Sairi iz 1982. godine. Videli smo broj 1 ima Amici, broj 2 prvi favorit trke Arkad, broj 3 dolazi iz Surčina, Džumerija Song, broj 4 ima Kennedy, outsider iz Maječve, broj 5 Melanip iz vojne ustanove Karađorđevo, Saša Trbović i jahač, broj 6 videli smo Nove Ćenta, zatim drugi favorit trke Piccolo Party, broj 8 Prospektor iz Obnatice, 9 ima Sinalko iz vojne ustanove Karađorđevo, 10 XL, 11 grlo Bavarija, broj 12 Illusive Treasure, pobednica Lagune, Illusive Treasure dolazi iz štale Spajija, broj 13 Gde baš sad iz Ergele Surčin, Amazonka jahač Danka Radonjić i broj 14 Valentina kao jarka dolazi iz štale Mankop. 4 su izrazita favorita trke Arkad, Piccolo Party, pobednik Trial Stakesa, zatim Melanip iz vojne ustanove Karađorđevo i Prospektor iz Obnatice. Zaplet je tu, drama može da počne. I pušten je 80. Pepsi derbi. Najbolje je startovao Kennedy sa jahačem Banetom Vasićem, na začelju je Illusive Treasure, lošu poziciju ima i Melanip iz Karađorđeva. Za Kennedyjem galopira sada Arkad, tu je Piccolo Party, dakle favoriti idu ka čelu trke. Šans 1 i šans 2 derbija, Arkad i Piccolo Party, dakle vodi Kennedy, sada priključak hvata iz Obnatički Prospektor sa francuskim jahačem Davidom Badelom. I dalje neznatna prednost za Kennedyja, s polja galopira Arkad sa Sašom Glogovcem koji je dobio sve velike trke u karijeri, nekoliko puta bio šampion Srbije i Beogradskog hipodroma, ali nikada nije osvojio lentu pobednika derbija. I dalje vodi zec u ovoj trci Kennedy, dakle outsider, druga pozicija za Arkada uz barijeru Piccolo Party, četvrta pozicija za Prospektora i Francuza Badela u sedlu, peta pozicija sada za Džumerija Songa iz Ergele Surčin. I dalje iznenađuje dobro trčanje Kennedyja, on diktira tempo, tempo je dosta oštar, pokazuje hronometar. Sada pojačava Arkad sa Sašom Glogovcem, Arkad već ima dužinu prednosti ispred Kennedyja, ali za njim kreće i Prospektor. Otpada Kennedy, sada vodi Arkad, druga pozicija za Prospektora, drži se i Piccolo Party. Izjednačeni napred Arkad i Prospektor, ali sada napada Prospektor, čini se u ovom trenutku da teško prati Piccolo Party, pobednik Trial Stakesa, pola dužine već prednosti za Prospektora iz Ergele Zobnatica, ali pojačava sada i Piccolo Party, kao da nema snage Arkad, da vidimo rasplet trojka koja će odlučiti pobednika trke godine. Pojačava i dalje Prospektor, povećava se prednost, 4 dužine prednosti za Prospektora, pojačava i Piccolo Party, izlazi na drugu poziciju, poslednjih 300 metara trke, sama završica, sigurno vojstvo Prospektora i Davida Badela, kakav će ovo biti trijumf Zobnatice, da vidimo, nema snage Piccolo Party i Arkad je posustao, ali nije novi junak našeg galopskog sporta, on se zove Prospektor, kako dobro jaše francuski džokej, posle 17 godina, 17. trofej odlazi u našu najuspešniju Ergelu Zobnatica, drugo mesto za Piccolo Party, treći Arkad, četvrti Džumerija Song, peta Gde baš sad, kako se samo radovao Dušan Radaković, on je zaslužan za renesansu Zobnatice, tu ga u redovima Mankopa. Junak dana sezone, Sinje Atalosa i Plamenke, istrčao je drugo vreme u 80 godina koliko se derbi trči, 2 minuta 33,3 sekunde. Bio to trijumf domaćeg odgoja, pehar i naravno srebrna potkovica u rukama su gospodina Miše Mudrinića, direktora AD Zobnatica. Stari konjarski vuk Duja Radaković je najbolje menadžirao Prospektora od svih konkurenata. Francuski jahač David Badel pokazuje pravu školu jahanja na trkalištu kod Careve Ćuprije. U niz od 79 pobednika u zlatnim analima najdugovečnije trke biće dopisano Prospektor leta gospodnjeg 2002.